Rainbow of Sound Music Academy kepadon Hakishnong Maubri Ribhoi District, a music school kebajupelong Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan nyadu ushpaubaje main step hadu saubaje janmin. Kepadang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam sheneng ki samla ya piru baro kilong kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance bagi konsert aman lau senam. Kum kedak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok baro wan nompat selam wan ban syem ke admission hakane music school. UMDC ke UDP na Sohra obat Titos tarwelkan tang mu marway na pedengki arp kenda ingut ke MDC ki balabam Smai da ka penon kam da ka Ktien Khasi ka balet se ki we kimshem lapoi perkhat ye ban penon kam da ka Ktien lajong ndai ki rem yang sentur juki ki syukut tang haki jing dawa man pan urlong no ya ka kernit ka bapra kata ban itu no ya ka Ktien Khasi katai ka jing bam Smai ka lalong haka arp ni utarik rempang aja pesan bala shimti da ka deputy commissioner Chong ka Khasi Hill District ka kong RM Kurba man penbam Smai ya baro arp kena ingut ke MDC Khasi Hill Autonomous District Council ke HADC. Na Pak Titos tarwelkan wasake kung kwasukura Khasi Hill Autonomous District Council na Smai Hakhmat break bangan treho but menurut kritis dia berarti secara bagi dia kesukaan Prabu buat mengenai hak negara kaum dia berlaku siap. Khasa yang kau aiman dapat